Konten zeo dija istor vom logo du jezek, met de kenner me mestras. Os, en dro, nistor logo, ne kenner me mestras. Bezun bez de varlene, ron cour l'épine. Aoun ba Paris. Vit kinik iginaden, simple volardet. Iginaden, vit taput a logot. Simple. Quelle meus an istor se, digan lannik eus briek. Aoun ba kemper. Iginaden, simple voilà. Blanken, quoi? Pren, hag e kreiz un aouten rasoir, melak un tamm fromaj en tual, hag a laugoden a zeu, hag e rouk va an aouten, a me a eg an ur morzol, un tol morzol va a laugoden, a red e cheu la laugoden. Hag tud ar jury a on e Paris, a la varedin, ya mes mat eus den ebet prodro a logoden hag emer an tamm fromaj, hag ez akuit. Oh, ya, eo, a ez eus ar gunnen. Oh, med ar blaz a zeu e teuin gant uginaden all. E tre daoum o amzer la glasperet da la bourrat, hag ar blaz a zeu. Setu, blaz ar ler, un e, oas, un bet, da ron cour l'épine, gant iginaden all. A tao, ur blanken, oas. Pren. Hag ar vechman ur ket un aoten rasoir, me aoten un esken ouarn. Aoten un esken da drora an ouarn. Me pini a oar. Petra e, mai. Aoten un esken ouarn. Setu, kinig ar an anbraet, d'ar jury. Tu d'ar jury a din, me pelle an tamm fromaj. Ah, mais justement, a logoden a zeu, hag e lak e rouk van aoten esken ouarn, hag e ra met pelle an tamm fromaj.